मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार परत इस्पितळांत ॲडमिट जाला। ताची भलायकी अजून सुदारना। चवथीक तो पर्रा घरांय पावलो ना। ब्रेस्तारा तांणी कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोची एकट्याचीच भेट घेतली। दुसरे वटेन म्हापशेचो आमदार आनी मंत्री फ्रांसिस डिसोजान अमेरिकेक सावन गोंयकारांक खासा चवथीची परबी दिवपी व्हिडिओ मेसेज गोंयांत धाडलो। मुख्यमंत्री परत इस्पितळांत ॲडमिट जाल्ल्यान राज्याची राजकीय परिस्थिती सामकी हुस्क्याची जाल्या। कांदोळे आपले सोयऱ्याचेच एके इस्पितळांत तो ॲडमिट जाला। अजूनय ताची भलायकी सुदारना। उपचार चालू आसात। चवथीचे दिसा तो फकत मायकल लोबोक मेळ्ळो। मुख्यमंत्र्याची भलायकी कशी आसा ताचे विशीं भायर येवन मिडिया कडेन उलोवपाक मायकल लोबोन न्हयकार दिलो। तो सुमार वरभर पर्रीकारा वांगडा आशिल्लो। चवथीक मुख्यमंत्री पर्रा आपले घराय वचूंक शकलो ना। दुसरे वटेन अमेरिकेक उपचाराक गेल्लो म्हापशेचो आमदार आनी मंत्री फ्रांसिस डिसोजान थंयच्यान आपलो व्हिडिओ रिकॉर्ड करून धाडला। नमस्कार। चतुर्थीचे तुमकां सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा। मागता देव गणेशाकडे की म्हापशेकारांक आनी गोंयकारांक बरी बुद्धी दिवची, तांचे बरें आरोग्य राखून दवरची, तांची सगळ्यांची भरभराट करची आनी तुमकां मागता तितकें तुमकां देवान दिवचें। धन्यवाद। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आदलो आयजीपी सुनील गर्गा आड लाच केशीत एफआयआर करपाचेर बेगोबेग निर्णय घेवंक केंद्रीय गृह मंत्रालयाक निर्देश दिवचे म्हूण वास्कोचो वेवसायीक मुन्नालाल हलवाई हायकोर्टात गेला। एके प्रकरणात एफआयआर करपाक गर्गान आपल्याकडच्यान 5.5 लाख रुपयांची लाच मागली आनी घेतली म्हूण हलवाईन एसीबीक दिल्ले कागाळीत म्हणला। हे पयलीं पणजे सत्र न्यायालयान गर्गा आड एफआयआर करपाचो निर्देश दिल्लो, मात एफआयआराक केंद्रीय गृह मंत्रालयाची मान्यताय घेतिल्ली ना म्हूण हायकोर्टान आदेश रद्द केल्लो। As you are aware that Honorable Session Court Panjim directed to register FIR into my complaint dated 11/8/2016 against then IGP Sunil Garg, order dated 8/1/2018, thereby disposing my application under section 156(3) of CRPC. That then IGP Sunil Garg filed a writ petition in the Honorable High Court. This order of the Session Court and the Honorable High Court wide order dated 27/6/2018 set aside the order of Honorable Session Court. The Honorable High Court had however given liberty to file the writ petition in order to issue directions to the competent authority to expedite the sanction for prosecution against then IGP Sunil Garg, which was requested by me before the Chief Secretary Goa Government and thereafter to the Ministry of Home Affairs. In view of the order issued by the Honorable Court on 11/9/2018, I filed the writ petition before the Honorable High Court, thereby directing Respondent number 5, that is Secretary Ministry of Home Affairs, to grant sanction for prosecution against then IGP Sunil Garg. I am also in process of filing a special leave petition before the Honorable Supreme Court against the order dated 27/6/2018 of the Honorable High Court. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।